I-fire detector kusho ukuthi ngibone ngale ndlela engincede ngayo, yabona ngaba interested kuyo ngokuthi like ayisizi mina ngingedwa, isiza nomphakathi, uyayibona. And then ngithanda nokuthi like nanoma iringa nje ngakhona ukuthi nanomuntu aseduze ngingekho angakhona ukuthi maybe bangafonela lapho ukucima umlilo izinto ezinjengaleko. Ngiye ngakhohlwa ikhandlela lesikhathi ngimsebenzini la. Kunomunye umakhelwane nami uzwe kukhala yini i-alarm le ngapha ngasendlini. Wangifonela wangitshela ukuthi phela la ngizwa i-alarm yakhala and ngibona nentuthu ngaphakathi endlini. Ngabe kungasingiyo baba ngakhona ukwecela ngapha kumakhelwane and then uthola ukuthi izinto lezi ziba ngaphezulu kwamandla ami. Kube easy kona ukuyi-installa because I think silithathe lapha kuboma 3 minutes 5 minutes azange kube into ethatha isikhathi and into engichazayo ukuthi nale bhetri lakhona lithatha nje iminyaka at least edosako uziboma 9 to 10 years. Ngeprice lomkani ngibona 88 rand kuyimali encane and then ngicwayisa abantu ukuthi ngingathanda ukuthi nabo bayijoyine ngoba isiza mina nomndeni wami ibuye isize nomphakathi.